大家平安，大家拜，都从阿德苏人马瓦那家基督盖，马里马里亚基张诺什么是那么盖蒂那那苏里瓦，saka ayatwa mavane chwa saituan sikai kati nama kanana sama kyoka ya kito kai saka 督促 ritu ma itina 线上直播礼拜 saka latinana kisilungwa saja padere saja salaki ne chwa ta 手机 saja patsuna takalava toi chwa ta kito kai saka 督促 padiri tua ta warong ka makatui要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子。你们若不常在我里面，也是这样。约翰福音15章4节。好，都从时间阿瑞。Semenaitin tuai cua 住在你里面，ya saja keranda tuai cua lingau saja saselanga semenai tiayau。无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。在干旱无水之地，我渴慕你；在旷野无人之处，我寻求你。得救在乎归回安息，得力在乎平静安稳。我等候你，如鹰展翅上腾。住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。住在你里面，住在你里面，如同枝子与葡萄树紧紧相连。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。住在你里面，住在你里面，领受生命活水泉源，永不枯竭。祷告，我们一起来一起祷告。Mali-mali anya kakilian tiya sama anya
kamai talibabau mali-mali aso kijang mali-mali aso paupicur mawana so kilibak mawana so picur nyashika na makaya na sule bata tucu saka tucu ada surem himazamen ituanya kinezuan kisah selengamen tuai cua 线上的礼拜 Marbamen tan sunanya cema sukumalia matai nuanya saituan kumalia matai nuanya parutan kumalia matai nuanya zeriang nama kaya menapa susu tuai cua kito kaya jikang namanya tan cema nya si paparang zai cionya kicaw-cawan nya si paparang zai cionya kinimneman uri nama kaya menanama sanita lanya warunganya kinimman kumalia matai nuanya zeriang kumalia matai nuanya saituan kumalia matai nuanya nyaracangan ori nama kaya manana semkez sakari maza mena ana semenaya semaparawati anusun akituru tamana sukaya supada zakat sakaki wangan dan sunanya cemas asu tela parawatano sendi asu picur daso pinasatuku imazai tua imazai jinlepan imazai tonya tapalingan imazai to marka sola kama polat lana makai manana puringariau lana makai manana gemaugau to manaso pinavaya to sa atawa surema pacacikate kana kiao mali-mali cemas para mekenizwa sa itu para mekenizwa na parut para mekenu izwa vevekanana na kemacawan to armerain to warun to kininman numa sen tiamaju nameutan la susini kisah selan tiamaju sa papawarungin tiamaju turina makaya na kisah selan tu so ada wajikang tu iconya itu kaya kana kiaong inuri sakat semas mali-mali aruna makaya manana kisidungwa urina makaya manana ramaluai asranda to mana supinawaya supada jikati kana kiaong tatsama mali-mali ay iconya dihai masih patagi dapat timatsubong belajar subaba ka kita taudan na yakana inuri pakata sungadan ti Yesu Kristo amen tutsu atau surem maruta pasuni na kai na cemas imazai tua kurusai imazai tua dosa sulatan imazai tua tapuru katu tiro akayam patu tapuru katu shiva akayam 哥罗西书2章13节到19节Kusupawa lemotana semangas 从前因为你们有罪性又是没有法力的外邦人你们在灵性上是死的但是上帝使你们跟基督一同再活过来他赦免了我们一切的过犯取消了那对我们不利法律上束缚我们的罪债记录把它钉在十字架上摧毁了它毁掉了它在十字架上基督亲自解除了那些临界执政者和掌权者的权势把他们当作凯旋行列中的俘虏公开示众所以不要让人在你们的饮食节期夜宿或安息日这些问题上用条例来束缚你们这一切不过是将来之事的影儿基督才是实体不要让那些坚持有特殊眼界故作谦虚崇拜天使的人使你们丧失了得奖的机会他们随着人的幻想无故狂妄自大跟元首基督断了联系其实只有从身体的头就是基督整个身体才能够得到滋养借着关节的经络互相连结按照上帝的旨意逐渐生长Acu mawana linaudian Acu kina sasanan kita supui na gemalu ka tesangas na matsai muni te ayau toa semas ayatoa izuanu pasarisariu saka ayatoa ini kamu na sepalawa ketua pinatan kakudan na
maliano chawchawan lakwa pakisaslang muntay Kristo papabalot no atsamas sa pazkatan na nga ata pasari-saryo penulat. Pai azwa binicikan tua maro ta kya mga ta pinasariwan tua patara pinutan mawan na sinan pasaryo ta nuiten cinurisan na nga muri no cemas sa pakezkezan pitua jujika sa sorapi na nga ay chua sinan jujika ni Kristo sumarap tuazwa marka pinaka ro palawalawak katwa pinaka pupiso-piso sa cucurin na pasa taridungan kizenger tua kinatamakayanan taya madu pite ayaw tua kana chawchawanga mana sika pula ini kamu na maaday tua ti mga tua patara kakanan katwa tatekeran patara sika parisirisyan parisirisi no remada redau ilas si sekezan na adaw maraka pinintan na kakudan aichu namaya tutu ailungan sini pukelang tuazwa uri manches no tevril ti Kristo mavana kauridan ula ini kamu na pasakarengan nuazwa nami puvarvarung caw-caw nami taytekutekuan aro paalaalay tua marka sa sekaulan itaribabaw ay chua namaya tutsu caw-caw naki paparangez tua pinacunan na pakisumali sini pakelang sa ikemudamudan tua nekano pacugan tiamadu inika nakamala ki saingan tua uro ati Kristo apa urid amin kemasi ta uro ati Kristo mana uri sika benara mapauji penua kinacawa-cawan penulat masan ruus si pacay-cay nua papice-picean au sa kiparain tua warung nua cemas sa pada maaca-aca ay cukay nua cemas siniwici kimazay tua 哥罗西书的第2章13节到19节ay chua siniwici kimaza te chota sinupu tayaw saka tuchua atawa surama sini putarwan tanutin 为与基督连结呀阿米那基菜多加卡马蒂耶稣基督是那样为与基督连结ai chati paulo tayaw napapupiso ro tayo siya marka kero si sintu pakinin tiya maju to 对照带出是这样个多这个今日的情况。爱说第三是过去欠下的生命罪债，在基督里都被一笔勾销了。这个督促给那个mudah-mudahan要保罗用一种图像来形容，在十字架上，基督亲自解除了那些临界执政者和掌权者的权势。把他们当作凯旋行列中的俘虏，公开示众。是你去干嘛在段15节的要，你嘛在段罗马时代，当战争结束嘛，这不爱说嘛一起的要，爱说那当阿罗阿马拉卡那位个一起的要胜利军会俘虏战败的敌人，
让他们走在胜利队伍之后，以展示其军力。保罗引用这种图像指出，基督以制服灵界和空中的掌权者，将他们放在游行队伍后公开示众。保罗对哥罗西的外邦信徒，既然已经信主了，就不应该再受犹太人关于饮食、节期、安息日的条例束缚，这些都是将来之事的影儿，唯有基督才是永恒的实体。因此，当我们在基督里，就不要被那些坚持有特殊眼见、故作谦虚、崇拜天使的人骗得团团转。崇拜天使的人，可能只向天使敬拜或随着天使敬拜神的人，这是指向当时神秘宗教的经验。倘若我们跟随那些神秘宗教，最终在生命竞赛场上的奖赏将被上帝取消。在古代，人们认为头是最重要的器官，因此保罗将耶稣基督誉为教会的头，点出一切偏离基督的信仰与生活。拘泥于饮食、节期，甚至追求拜天使的神秘经验，都应该要弃绝。唯有连于元首耶稣基督，才能按照上帝的心意长大成熟。20几年前，当哈利波特，我们都知道哈利波特流行全球的时候，不少教会因该书的内容涉及有巫师、魔法，而把它视为禁书。有人认为语言有莫大的力量，就如基督徒诚心祈求，上帝就会应允。因此，人若照着哈利波特中的咒语念出来，灵界掌权者也会跟着做事。其中影响最深的是孩童，他们可能照念咒语而卷入黑暗世界。然而，这种过度高举语言的力量，可请动上帝、驱动撒旦的说法，并非基督教的观点。圣经明明指出，上帝与撒旦都是有独立思考的存有。不过，撒旦受上帝的统管，上帝则因爱与公义等属性，仅非以咒语或祷告就能驱使。所以我们现在身处在这个充满宗教禁忌和传说的台湾社会里面，我们在大众的媒体推波助澜下，很容易就会接收算命星象、风水等信息，甚至教会会流行什么先知预言、方言祷告、医治复兴特会等，这些都会让我们误解，以为灵界在空中掌权者的势力非常大。然而，保罗早就提醒了信徒不要被骗，无需害怕，因为主耶稣已在十字架上解除其权势。只要与耶稣基督连结，我们便能按照上帝的旨意生长茁壮。Sinaya pasamalau tiankin sakalatinana pulingalingaw to ay chua ta sinupu ay chua sisiu ta yao saka tuchu ay charuta kinmemin。今天我们要默想同心祷告，就是我的生命如何与主耶稣连结呢？Aki kenal matai nu masih mazai tua ko kini kacawan to ay chua ko nasi。Aromatai noa kena kisai de Yesus Kristus sinaya tanutin tu choa adawa soren aruta siki nemenema 默想祷告的要saka tu chu kainulia mapulat， 我们来同心合意默想祷告。我们3分钟来一起祷告。
神啊，我们知道我们的信仰常常会受到很多的诱惑，常常会突然想到另外一个神，突然会想到算命，突然会想到这些星座、星象、风水，甚至我们会去找特别的聚会，觉得以为那就是神，觉得以为很多可以帮助我们，但我们却忘了我们有基督耶稣，我们的阿爸父神。神啊，求你常常的帮助我们，带领我们，帮助我们，让我们能够常常与你连结，帮助我们常常与你同行，帮助我们常常跟你祷告，跟你诉苦，跟你唱歌。主啊，不要放掉我的手，我要紧紧抓住你，因为你是又真又活的上帝。帮助我在遇到为难的时候，主啊，求你坚固我的心，求你坚固我的信仰，让我一直到永远，神，你就是我的唯一。主耶稣基督，我的父上帝，你就是我唯一的依靠。谢谢你在这今天晚上，你给我的充满，让我有很多的启示。主，谢谢你，谢谢你。我们知道要如何与你连结，我们要顺从，我们要顺服你，我们要常常与你同在，与你同行，与你祷告。在我们的言语举止，我们都要合乎你的旨意和你的心意。主，谢谢你，我将祷告乃是奉靠主耶稣的名求，阿们。好，督促爱求鲁达senaya menare tayau toi chota kiniranda senai tayau ori munaritin toi chua senai semenai tua marwa tua ta sema tayau saka mavane chota kiniranda toi chua 为与基督连结呀saka爱求鲁达是senai mavane chua 葡萄树与枝子 sakita na kisah selang toi chua lingau sata semenai tayau我们是枝子，枝子里葡萄树。我们若常在主里面，就能结丰盛的果子。是离了主，我们什么都不能，枝子不能做什么。葡萄树，我们是枝子，在主里结丰盛的果子。我们是枝子，枝子里葡萄树。我们若常在主的里面，就能结丰盛的果子。是离了主，我们什么都不能，枝子不能做什么。葡萄树，我们是枝子，在主里结丰盛的果子。主，我们什么不能，枝子不能做什么。葡萄树，我们是枝子，在主里
好，读出我是妈妈让丁对说的，紧紧的要，我们要来奉献。那么dan aro kisah selantin sebenarnya tu cua marwa pagau tu ada semat ya. Na tinana kisah selang sebenarnya saja kingking.感谢耶稣，你恩典广大，扬声歌颂你生命，赞美又赞美不停，你是我的一切。你是我主，感谢耶稣，你爱极深，感谢耶稣，你恩典广大。扬声歌颂主你生命，赞美又赞美不停，你是我的一切，你是我主。扬声歌颂主你生命，赞美又赞美不停，你是我的一切，你是我主。好，我们一起来奉献祷告。Mali-mali ania kakailan tiya sama marbamen dan suna ania cemas saka tuco ado suram aicu na pasunamen tua su kaya su pazakat na rabandamen na semanayamen na pulingalingwamen tua mana su sini turu dan wamen saka mali-mali uri nama kaya mana na pororau ta kijajaran tianusun nama kaya mana na kiparai nga pororau nama kaya mana kituru nama kaya mana pasun tua su kaya su pazakat uri makaya mana lemeta ada wa inuri akisa selang aki auntian sunanya semas ori nama kaya mana napasususu sakamaya porotian sunanya semas sakat semas nati sunanga temuru nati sunanga timia ketanomen ayakana inuli sakatu chojikang imazamen imazai tuanya uma amartumademadi anya kenejuan saka imazamen na pagogau tuanya kingking nya si pagogau tian sun na nya semas laso tinabra kaichonya kingking amapolat ayakana ke ahong patasong adam di Yesu Kristo. Amen. 好，tusuri sa mamazangat ni maza to iswata mapatsakat inuri tayaw saka tutsu ai charu ta sika inuri ai cha sang sang san 为我的家人ai cha masamusan 为上帝的家我们的教会ai cha binatijuan tayaw amaraka ke团契ai cha no ni chiu i zai cha ta 第4次的圣餐Namyotan latina namakai na padire secara inuri ai chuno tevri la lipai san tayau nuito za
10点，伊在伊嘛在中委干部财务中村教会召开传道师薪资协调会，多在努克成人伊在临时中委会。伊嘛在德维拉尼丘德要7月3号，并且这段任职会要伊在开会定期会，那么当然那巴第二7月31号，我们的牧师将前往重兰教会主持圣礼典。那么当然就是个努力，那么跟苏利万，这个就是个努力教会，你们伊嘛在摩林教会迪瓦沃尼拉德干传道师，还有我们长乐教会蒋继刚传道师，大概努力把做龙什么教会要生伊嘛在白树伊嘛在金伊嘛在嘛生那么当苏利万，为我们的部落事务祷告。大概礼拜6对边马苏人要伊在什么已故林锦秀耆老的家伊在追思礼拜萨卡来进kisah silang to za ada sura ma jikang namiotan timaze titinati isu amarkaca pinatijuan amapula ta makarakaca sinja latinana vaika semazua semasa kipa enet to amar aca cuaca binekan aca matalala kaci iku rincin siu tayau papacuni papacuna wai cuaca kilivak ta papacuna wai cuaca maka kilivak imazai tuaca inalan imazai ta kyokai ayakana pasamarau saka ai chua ta saituan tayau rayat namiotan lana inizang nuat sama cininki ai cuaca inalan saka namakena suliva tamarkaca sikatalan amarkaca sinja tayau aicha volulan ka inuliananga ina usau amarkanu vetik amarkanu kakanga atau sensengan imade tono kina semakalan ayakana pasamarau sakano matsuvungting to syata amapatak kata inuri numa ka inulimun kimona inuri ang atwa sinituru na ta marere nga inuri at sutawen ayakana pasamaro tan kina mapulat latina na sulivat tay syata kina dihayan lana 10an na piso na kilivak no at semas tanumon ayakana mapulat saka ka inuri 我们来同心合一来为我们的教会我们的家我们的部落还有我们 Kikimadu